بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Auri mga temang Islam biasin kia sa kupansin kita niyo wihaun in umat Islam napupulakkan. Tandanya bisan pa bilyon na intaon sin Muslim bihaon sumagawa masih siya mahina. At mangsan dyan naghambukin bilyon Muslim ini di isa ini kalungkupan sin satu sa arang Islam. Nah ini ang tanda sa dasinuno sin napulat kanat in umat Islam. Narendoon ingkatan naghulat-hulat mahambu in kita niyo kata naghulat-hulat magbalik in pagkasiwang paglaso biasin hazaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa yan kita biyawaitan sin Tuhan Rabbul Alamin bang uno ini kapaghambutan bang uno ini kapagkasi mampaglasa sin kita sagawa sabab sin aw deng kato taniu amo in diarapitan niya in uno in hawa nafsu diarapitan niya in kaawam niya diarapitan niya in tumpukan niya ang kandi siya mawaya bangaon kakitaan niya amuin hambukun in parakala nila mahambuk parakala amuin ikahambuk kan nikataan di siya mawaya sagaman lumawag siya daan mangbiad din hindi niya kasud matupatumpukan atau akan pamin parakala ikaw. Hawatu sin Nabi Muhammad SAW hawairon pasiyanahin ng Nabi wan Rasul in Arab nagkakanyakan. In tiap-tiap kauman tabangan niya dulu ikauman. Misal pa buko nakasabunan sabab in aturan sin sila unsur akhaka zaliman aw mazluman tama nga intay manghud si Woda in siya nangan niya iban sin naan niya at ina si Woda siya kasabunalan atau akan hakabatalan bang siya tay manghud mo atau akan kampung mo lasya mo ang kakauman kamo ang kabangsa kamu suway mo siya tabang amuya tuin aturan sin sila away pa di matong inrisala sin Nabi Muhammad SAW. Pagdatong sin Nabi Muhammad SAW ingkap tangan wayron da pinda sa imaanan niya amatin na pinda lam sin Rasul SAW unsur akhaka zaliman aw mazluman tabang nga intay manghud mo nakaan niya
Iban sinaan niya. Long si mga sahabat hatungod lang niya sintay manghudnaan niya ya. Hu, pinasuway tawan. Amo makawa ni hap. Sa unay maksud isab sin tawangon ta intay manghudta nangan niya. Beta sila sin Rasul sallam. Ipagtawan mo hatay manghud mo nangan niya ya. Ipaggangan mo siya dengan kaan niya. Lagon mo siya dengan kaan niya. Di mo siya paanyayahon, di mo siya pa zalimun ha pagkay niya manusia. Pagkay na muslim. Amo yan din pagtawan kanya. Pagkay sila min nakauna, impagtawan hataunaan niya. Amo indahon law tabihan mag-atuwang inamin naan niya yan. Bukon tabangon amin langon inangan niya. Sa tabangon siya, mangan niya raman. Paamin pagkain naman siya. Pagbukod na kampong lasa. Pagsakali di matong nangam Islam, nahambuok sila. Nahambok in Arab, in Quraysh. Nahambok sambil minum ta mga tao Madina. Nahambok sila. Unoy nakapahambok kanila, amunin nangam Islam. Sa waktu tabihaon kanya-kanya nakulong na Muslim si udah hula uno in dawan niya siya Muslim mang mo si asuno rin agama ko Islam sa pangasumay ta kita di mahambu sisiwo din agama in hati niya wala kita di magpagpaawin agama pag-agama nila sila nakaumay. Ba't man kita di magpagpaagam, pag-agaman sin sila nagkaunayan to, tertentu mahambuk to kita. Narayan doon, di matungmanin Nabi Muhammad sa pamadina, aun na pamarinta Islam din doon. Pagsakaliin Yahud, di mawaya magambukin Muslim. In mga kufar, di mawaya mahambukin mga Muslim. Lima wagdan, aun dengan mga Yahud. Tinalima wagdan, mangbiad din, ini kapulak kanat ni Muslim. Mangbiad din, ini kapagkalo si Muslim. Yagas-agas ni nampuk tumpukan. Khazraj, ibn sin Auf. Yagas-agas ni. Nagbansag, pakanya. In Khazraj lang niya sambuta in karewan sin Khazraj sa pagbunuan. Sambuta lang ng karewan sa sin Auf pagbunuan. Sarabing sila ini puan tahon bakas nagkakalo. Sa impunan nila ini magpantungod na sila. Para kaya doon na yung pagkaluhan nila. Sa di matungin Islam nahambog sila. Mataurin niya tayo pagbunuan nila, pagkaluhan nila. Sabi kanya, simu maisog, magbubuno, simu. Sa di man itong inagam Islam, naaw ning pagkasilasan, naaw ning paghambog, nagkakalo, nagsulod, lagi naglasa. Labi pa rin si paglasa, amin sila magtaymang. Di matong inuno, infit na yan. Buhi pa yung Rasul sallallahu Hamadina mismo. Sarap sin fitna sin Yahud. Tiniya, nagbalik kinamuin. Pagdapit nila paano bangsa nila. Atau pagkauman nila. Pagkau kampung nila. Bukod na parakala agama. Sa parakala sinuno. Sinamuin di matuwakas kanila. Naray doon. Sung na maglagot kanya pa kanina amuin agon-agon nagwa na simpuddan nila pa kanina nasusain Rasul sallam di matungmad to kanila unulong yan di matukan nila yari pa sa pagulong na buhi usbihan na ron yan di matukan nila napiatong tuman sila sinermat sinulong ta'ala kanila
Kamu yan bakasa kamu yan nagkakalo. Sa hiyembok sinulaw taling pangatayan niyo. Labay hapag-ara may mapag-iman. Bagas sa kamu yan. Amin tiyo-tiyo na kuman. Maulog na kamu papinar ka dyan na. Sa hiyawin kamu sinulaw ta'ala. Pag sa kalibuhi pa yung Rasulullah sallam. Amo na yan yung jumatukan niyo. Magkalo kamu. Magad kamu sin fitna kanyo. Naon lagi sinulaw ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kamu mga beriman. Ittaqullah. Kamu pang Allah Ta'ala haqqa tukati. Sin sampurna kamu kanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw kamu mikimatay. Wat malaika din hal na muslim kamu pang Allah Ta'ala. Miyamalad kamu sin sara sin Allah Ta'ala. Muslim niya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafarraqu. Nolong niya, panggayunggong kamu, halubid sinallahu ta'ala. Wala tafarraku, iwan ayaw kamu magpulag ka na. Ini ang pagkataan Muslim. Nagdaraawang Muslim. Suway niya tungtungunin ayat yung long na wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kataan kamu Muslim. Panggayunggong kamu, palubid sinallahu ta'ala. Wala tafarraku, ayaw kamu magpulag ka na. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wairoon long nabi pagambok kamu kung biyatin. Ba't manghangan sa magambok manjari ko magambok sa pagbuayat to nagkalong isang kamu. Hambok sa kamu hambok lugar sa pagbuayat to kanya-kanya. Sa Allah Ta'ala yusal niya kalimang wa'tasimu. Ikarya sa lisin wa'tasimu kiawa dengan kalimat al-isma. Al-isma artinya amin malapas kau dengan kasahan. Inhati niya malapas kamu dengan pagpulag kanat pagtalo. Pakannya bang kamu maun sumud palumig sinallahu ta'ala. Amin kumawa kamu magpaparihala kamu sa halumig sinallahu. Hasara sinallahu ta'ala. Amun ang Quran, iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad SAW. Wa'tasimu. Tinimena si kayo na nung paghambog kamu. Bukon paghambog kamu, mana sin wa'tasimu. Tinipandayong kamu, haluwid sin Allah Ta'ala. Bang kita yang siwu-siwu, ini ikaw iwan ako. Nandayong haluwid sin Allah Ta'ala. Siwu-siwu ini agaranta. Naita kita di maghambog. Pagkayang bukon saya iniagaran na tumpukannya. O sa pa siya magdawa, amo yan in Islam. Bukun, in Islam, amo intay mo sinallahu ta'ala, amo impiranya rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafarraku. Panggayunggong kamu haluwid sinallahu ta'ala. Bang kamu mawaya malapas dengan pagpulag kanan. Bang kamu mawaya amin mahambog tuod kamu na wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bukon amin hangan magambog sa pangatayan niyo mismo. Suray niyo pagaron paamin kawayan sinullah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah lang sinullah subhanahu wa ta'ala. Sa bawang mga manusia nagkaunad to nagmuslim bahasa. Yahud Log na magad kamihan, di kami magadahan. Pinipiniun nila sadya in kawayaan nila. Sabi ito nagpaturun ayat in Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Ya kamu mga beriman, udkhulu, sud kamu pa Islam kaffah. Tinakataan sinsara sin Islam sumay mo taymaun. Lahiran wa batinan. Simu din matang paliwan sinun na katapukar pangantayan. Magpangindo sin Islam sumay mo taymaun. Way kapatid mo bilang Muslim magpini-pini sa kabayaan mo. Sabi ka matawag beriman magpini mo sa jing kabayaan mo. Yung Muslim bunal magmaksiyat pa Allah Ta'ala sa amin mag-iktikan siya mura ulong na in kawaon ko inambukyaw ng nabin ko bukong biyan ng Muslim.
Bukan bihatu, suway tayo maun sing pangatay mo jukup-jukupan. Siningkatan nyo ding hadarat sa Allah Ta'ala, suway mo bogbukan. Rendaw lang sinamang Ta'ala kato tani. Sa magkiingatan sinamang Ta'ala sin jumaturay nuno. Ipagsagda. Jumaturay pagkhilaf. Jumaturay pagkalo. Ipagpulat kanat. Jumaturay ito kiingatan sinamang Subhanahu wa Ta'ala. Sa yan na kita asal biyaway ta'an lang sin Quran. Laun sinamang Subhanahu wa Ta'ala. Sa intiyawag katan beriman. Beriman. Ya kau beriman. Kini amin ikaw iman. Amin nagparat saya Allah Ta'ala. Iwan nagparat saya Rasulnya. Iwan na mamaumpog sinsara sin Allah Ta'ala. Ikaw yan ang tiyawag. Beriman. Bukod yung beriman, hati niya siya inakulong niya parat saya pintuhan ko Allah. Nagpapajarit ka ko Allah. Samang siya dako na ito magsirik. Di ako mawaya ka mo. Sabi amo na yung kialagpuan na mo. Amo na yung kiasuligan na mo. Amo na yung hinang si kamaasan na mo. Beriman ka mo Allah Ta'ala. Suway mo tayo maulit kataan. Sinuno biyita kayo mo sin Allah Ta'ala. Minsan di mo nakarompungan lang tayo. Namin magmasyat ka po Allah Ta'ala. Sa suway mo, hitanong mo lang pangatain mo niyong kataan bunan. Suway mo rompungan. Ikitab sin Allah Ta'ala. Di mandahi pagkanian. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bunal tuudin Qur'an ini. Mangdahi siya pa ang mawuntul sa jakatan. Mangdahi pa kawuntulan, mangdahi pa kaadilan. In Qur'an sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kau laumon. Sa bangkaw mamasa sin Quran, sa wabsin dapitan mo yung kalawungan mo, lawangan mo dalil halaw sin Quran yung kalawungan mo, buko ni maksud mo maun, mamasa sin Quran, kumawa sin pamando, sin Quran, pamando, laray ba fi, hudan lil muttaqin, ang Quran, way pagduar, pamando din hatuan Rabbul Alamin, pamangasin amin nagmamaruwa pa Allah Ta'ala. Sa bangin tao mamasa sin Quran. Sa aon long tabin amin piaparat saya niya, aon hihinang niya, kabayan na kawan niya dalil. Makawaak saja siya subahat. Makawaak saja siya subahat, di niya kawaakan in hidayat ka na sin Allah Ta'ala. Di siya taufikan. Sa bukod nakaamu imaksud niya nagbasa sin Quran. Basa ang Quran bilang hidayat kato sin Allah Ta'ala. At iniya, nalalaw kau sa maun kau, sumud, di Allah munin hidayat mo kako, iya dalam sin Quran, Hindu iyaku. Na yung Muslim, amunin di ruangan niya, dumi man sin adlaw, ihdinas siratal mustaqim, manayo hidayat din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisan pa siya Muslim. Ayan na alam sin Quran. At iniya, mabuntulon in akida mo, ipamarat saya mo, pabuntulon, inamuin ng taibadat mo, pabuntulon in muamalat mo, pabuntulon in pangadatan mo, pabuntulon in pagkataon sin Quran, supaya kau patut pasurun sin Allah Ta'ala surga niya. Narendoon laun sin Allah Ta'ala tungod paamin mabaya maghambuo kamo in beta kato sin Allah Ta'ala. Amin ikasan yang kato, iwan ikapagkasi, iwan paglasan nato, iwan sin kapagambuk nato, sin bunan pagambuk. Law na ya ayyuhallazina amanu. Tiyawag na sa mga beriman, ya kamu mga beriman. Amin nagparat saya. Atin na mangimi-imi ang nagparat saya, natin natutog ng iman nila ini. Sa mamayta, amin bahasa lang sa bahasa fi'lun madin. Tinafi'il lima bayna. Di na mapindah. Ya ayyuhallazina amanu. Law ni ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya kamu mga nagpercaya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagtaat kamu pa Allah Ta'ala. Awayruun na mo law mo magtaat sa jak mangbeni at wayruun. Law simbahasaan conditional. Pagtaat pa Allah Ta'ala. Sibo da kawakasan niya kasimpitan. Bata ko, maas ko, bawa ikaw, usog ko, sulit ako magtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patiur Rasul, yung pagtaat kamu, para Rasul sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pa Nabi Muhammad SAW.
wa ulil amri minkum, iwan pagtaat kamu ha mga nagkakaput sim parakala sim agama iwan sa pagdunya nuling mga muslim minkum. Ha parakala pag hinang marayo buko na pagmaasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wayron pagtaat ay susu na piapan jari subhanahu wa ta'ala. Bangin pagtaat kanyan pagmaasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul ang kanaan conditional do sa blong simpasa ino ng pagtaat kanya sabab in Rasul di tuod magdaat bat malengkan paamuin karidaan sa dasan Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin siya pama yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Di siya magbisara sin hawa nafsu niya sadya sa inyaon wahi kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kanang pagtaat kanya tinya simuda parakala sirisiya parakala dakula suwaytud hinangon. But tanda sin pag-iman sin kita amin magad kita kanya iwan way pagkutuk-kutuk sin pangatayanta hauno-uno na inamuin hukuman diaraka ko sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sin Allah Ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalau sin Allah Ta'ala fala iwut sapahanku wa rabbika Pak Tuhanmu ya Muhammad, siapahannya Pak? Zatnya subhanahu wa ta'ala maha suci. Oleh siapahannya? Para kala dakula. Sabi ng Allah Ta'ala di magsapa para kala siri-siri. Para kala dakula. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Longnya di mabista, di mabilan nagparat saya. Nagpaparat saya im mga sila amoy nagdawa beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sehingga hinamon nila kau amin manghukum kanila hauno na pagsagdaan nila. Yuhakkimuka fima shajara bainahum. Di patum mamarahi amin hat hinamon mo siya judge, hinamon mo siya manghukum kay kaniyo, kato taniyo. Di batu mamarahi summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Di mamarahi hat ko mi magpahukom madto sa suway mo tay maun misan ni hukuman niyon ikaw kyugdan ng tarihan. Suway mo di pagkuto-kutuan, suway di amin sumigpit im pangatayan umayta sa bakong kyugdan sin hukuman. Di bariman hindi tak sin Allah Ta'ala yung pangatayan nila di makana nam sin biyatu sadya tumay ba sin hukuman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amatin punal beriman laung sin Allah Ta'ala hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Bukan payat tu laung niya wa yusallimu taslima iwan magadud sila sin hukuman bang laung niya amuin luwakan hanggatus sopama besin nagusina yaon amo imbukon long tanlaway paghula taymang magpaluwa hanggatus wayrong pangdada along pangatayan way pagkuto-kuto along pangatayan wayrong kana naman ni kasigpitan halong sin pangatayan niya bat malainkan rida hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala laway amo imong panghukom sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taymaw magpahukom man agaro magmalilla sinamuin sampurna pagmalilla wayron uno bukon mamawi bukon biasin Yahud at niya di laman hukuman namawi kaag o sila magpahukum para sa sallallahu at sakali kyugdan man sila sin hukuman namawi kaag bukon bihat beriman at niya minjima jatuh kato bihaun suway na kita magpahukum madto pahukuman sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul at inahukuman sin Quran iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanalaw sin Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul. Na uno puas niya siyambot lang na ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul.
Bangaon piagsaggaan niyo, piagsulangan niyo, piaghilapan niyo ang sulag uno-uno atau piagkaluhan niyo ang sulag uno-uno. Pag dunya na, pag akhirat na. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Balikan niyo in hukuman niya yan matto pa Allah Ta'ala. Magkamugunal beriman. War Rasul, ibang pahukuman sin Rasul sallam. Tiniya pakitab sin Allah Ta'ala, ibang pasunna sin Nabi Muhammad sallam. Biasin bihawang matawag mo at tumpukan. Kanya-kanya nagdawa, kanya kasabundalan. Nabiyaon, bangkaw at kasabundalan karikaw. Kita unta ha-Quran. Bangkaw kimugdan hawon ha-Quran. Tayo maun. Misan ulang tumpukan. Bangkaw, amoy nagdaawa. Ikaw ay nagkasabundalan. Pag sakali diapitan ko sin Quran, diapitan ko sin sunnah sin Nabi Muhammad sallam. Suway tayo maulin kayo. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. O sa pagyanapan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bangkamu bunna nagparatsaya adlaw akhirat, nagparatsaya Allah Ta'ala yung adlaw akhirat. Tidak bangkamu bunna nagparatsaya Allah Ta'ala. Sama kamu ka. Amo ini ipahukum mo matuparuain. Para kala akidah. Ayaw kau magkita singkaptangan ni siyo na manusia. Sa pahukuman matu, pa-Quran sin Allah Ta'ala, pahukuman matu, pasunna sin Rasul sallam. Sa amo yaon inamuin masdar atau akan puunan si pag-agama ta. Di kita matawag Muslim di tayo balik matu. In hukuman si pag-agama ta pa Allah Ta'ala para Rasul. Labi-labi na para kala akidah. Suway ibalik matu para kala pagparatsaya. Suway ibalik matu pa Quran wa pa sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala zalika khair. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Atinya in hinang amin hibalik. In hukuman si pagsaggan hantara si kita niyo Muslim ibalik pa Quran o pa sunnah. Amo na yan marayaw. Amo na yan marayaw din si pagpulak kanat. Dahil sinamuin akal-akal sa tiyong usalon. Amo na yan marayaw. Amin hibalik tamat to pa hukuman. Sinallahu ta'ala wal Rasul. Ingkatan si persagdaan. Isiyo-siyo namuin aon dalil niya. Aon tindukan dalil. Sinuno singkabtangan niya to singinang niya. Tayo bang. Isiyo-siyo namuin nagkabtang iwan naginan. Wairong tindukan dalil. Al-Quran iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallam na bang atak kal-akal niya sadya. Labi-labi na prakala akidah di menjadi akal-akalun. In akidah di menjadi akal-akalun sadya si manusia. Sab in akal si manusia aun jangkaannya, aun tugtuhannya. Angkan suway kita tumayma sadya si Quran, iban si sunnah si Nabi Muhammad sallallahu prakala akidah, may ta sabi ng Allah Ta'ala siya labi magkaingat. Sin ginhawannya, iban wairun labi magkaingat puasnya. Bang bukun Rasul amin piarani sab siya naghindu Rasulullah sallallahu dalam nezalika khair wa ahsan ta'wila. Iban sa rew-rewna amin uulian amin dalam kahinapusan tinadun ni iban sin akhirat marayaw igwani bang kau magpahukum matu pakitab sin Allah Ta'ala iwa pasunna sin Rasul narendun timampal man kan siu-siuna manusia in hukuman ibang pamandu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya niya yung taymaun bat mandin niya taymaun in Allah Ta'ala nagbanda wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tahu sin Allah Ta'ala na isiu-siu in sumulang Rasul sallallahu puas timampal na kanya in pamandu kasabunalan dengan Allah Ta'ala. Pamandu sin Nabi Muhammad sallallahu timampa na kanya. Us wayat tabi gaira sabil mu'minin. Us magad pa siya. Hatiranan bukon amin dan tarika. Liabayan sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu. Sin mga beriman muna rendoon amin mga sahabat. Bukon hatambok din kanila sabi ng buk din kanila manjari magkamali.
sa mga beriman, artinya ijma sin mga beriman amin sahabat sin Rasul sallam subay amu yang tinagaron amin piat ijma'an nila sa boy ron tuod kalawman bang amu yang tinagaron sa bangi siyo-siyo inamin ubus timampal kaning kasabunnalan pagsakali na maugbog pa sinamin maugbog siulang ng Rasul atau akan miutas siya deng hatiranan si mga sahabat iban sin miyaga da mga sahabat na siya yung tao nag-akal simbaran niya lang sinang mautalan nuwalihi matawala tinadulan na mo siya pa aming kabayaan niya aming pilit niya dulan na mo siya pasaran na mo siya si kabayaan sabok kung pasaran nuwalihi matawala wa nuslihi jahannam iban pasurun na mo siya panarka dapukan halaw siya narka jahannam wasaat masira iban sangin na uuian in narka jahannam si mga tao amin sumulang harasul iwan amin mamu asa to kan mutas hapamando si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam sila yato yatagamahan narka si Allah subhanahu wa ta'ala namaman kita niulagpas dengan mga pangadatan atau adat atau akan pagkahinang si mga tao bihadto sabab kita ni beriman sabab yan supaya kita nito mayma saja bang uno-inuno data kato sinang mau talaga sin Rasulnya labi-labi na parakala akidah iwan sin pag-ijma'an sin mga sahabatan niya adapun yung kiyas sumud sa siya parakala amo doon na nakalamu da ibadat sa bukun siya amin tartanto Allah ra iwan sin Rasul ni makaingat sin maksud atau akan sin sabab magmayta yung wajib atau akan dia akan ibadat to na mga temang udang ng Islam murah-murahan in pengajian ini amo in pasino pun singkitan nyo sin pangatayan bangdi tanyo na mahambo king katan muslim maun namisan kita nyo sadya at kanya kita nyo magambo mumambo sumod paamo ni kambo kato iwan sumod pahikalapas kato dengan kalawman dunia ng sin akhirat iwan ni kalapas kato dengan pagpulak kanat iwan ni kalapas kato dengan siksa sin Tuhan Rabbul Alamin sabi ng Allah Ta'ala nagbabayta amin piya naog niya malin Adam alaihissalam o sin Hawa harap maripadun niya piya tungtuman niya law niya fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa law niya adapun dumatung dalong niya matun kanimo dengkaku pamanduku nalong niya faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa isiusi magat si pamanduku mamawag si pamanduku falaya dillu di siya malaw wala yashqa iban di siya magkarukan magkasusahan maduljan na hapunan ka jahannam falaya dillu wala yashqa lagi ayat dugay na fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun lamnya adapun dumatun kanyo inuno ipamandu din kako faman tabi'a hudaya isusu immaga hidayat ko fala khawfun alaihim wala hum yahzanun na wayrong kabugaan nila iwan di sila magkasusahan insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan lumubot yan halang sin pangatian sin kita niyo wayrong maksud sin kami buat melainkan amuin magpasampay sadya sin parakala tiap pengajian iwan sin amin pia paratya sin kami hikasanyan sin kita niyo katan iwan kambuk sin kita niyo katan amuya tu maksud bukun uno bang uno bukun karena sin dunia sa karena da akan kago sin agama in uno in maghambog kita niyo wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu iwan liangan ni magpulak kanat kita niyo so hamaya tu indaing hama nga sabab ikapaghambu sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala bang kasana tulad kago bang imam tutupod din Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mga taymang agama Islam dumagpak sa kita di upaamuin
along tawian tumampal ka yung mga pamando yan, muna-muna bang pag-iman, sikitan niyo marayaw. Pag-iman, Al-Quran, sinallahu ta'ala. Yung mga sahabat, sambat nila, away palong na timuruning Quran kataan, tiyarat saya namo nalong ng Quran. Tiyarat saya namo ng Quran. Asabiat tulong niya, pagturon sin Quran, gaman nagkukusugin pamarat saya namo sin Quran, kasabunaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Abihaon, mataon din nakahapal sin Quran. Sumagawa, may ta, di mapahambu sin mga nakahapal sin Quran din umat Islam. Sab sila mismo, amin nagapal sin Quran, wala nila amin kaya umut na pangatayan nila sining kabuhin niya suway ni kaon doon halam sin Quran sa suway sadya siyaon hagas-hagasan sinamin manas sa kagin gaman pala yung pasilin ng Quran hapal ang mga tayo mga udaan ng Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niyo law yataraktu fikum ma in tasamtum bihima falan tadillu abadan. Law niya aw nabinin kulong na kanyo taraktu fikum amrayn, dua perkara. Bang niyo yan lang nabaw buganda falan tadillu ba'di abada. Di na kamu malaw wa as di na tuod kamu malaw. Law niya kitab Allah wa sunnati, kitab sinallahu ta'ala iwan sin sunnati. Kitab sinallahu ta'ala iwan sin sunnah. Na murah-murahan in kita ni magkawalin kita ni pamil Quran, hinanguntan niyo siya inuno, pangawaan tan niyo muna-muna. Buko namin pangawaan tan niyo pikilan, amin tao malayo pa Quran. Pangawaan tan niyo sin pag-agamatan niyo, tao malayo pa Quran. Ayaw tan niyo sila paunahon tan niyo ng Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala nagbabay ta ka, tutan niyo halam sin Quran, ya ladina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulih. Ya kamu mga beriman, ayaw niyo paunahon ni solusyon ato ay uno na hinang ato kabtangan. Paunahon niyo day Allah subhanahu wa ta'ala, wayron pa Allah ta'ala nagbayta, wayron pa Allah ta'ala nagdaat ato ay rasul niya. Sa ayaw kamu naghinang. Sa kaula-ula iunahan niyo Allah ta'ala hamang hukuman. Di manjar, suway makauna in Quran, iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad SAW, lagi di masampurna inamin bunal paglasa pa Allah Ta'ala, iwan di mo ka na naman inamin bunal amin lanab sin lasa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaino iwan lanab sin pag-iman sa kaino di mo hinangon in Quran iwan sin sunnah amin masdar atau akan puunan atau akan amo na in kabuhid mo atau akan labayan atau an aturan sin kabuhid mo dunia iwan sin akhirat. Karena naman mo yan insyaallah subhanahu wa ta'ala masanyan kau may ta sabab ini kau nagtisab kau pakitab sin Allah ta'ala ini kau nagpaparihala kau sabab sin pagbawbong mo yato atin niya piyarihala kau sin Allah ta'ala dengan kalawungan iwan parihalaon kau sin Allah ta'ala dengan kabinsanaan dunia wa sin akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.